Lodwa tajba, illum is-Sebt 30 ta' Marzu nilqakom għat-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum immexxi minn Monsinjur Arċisqof Ċarles Scicluna, flimkien mal-Isqof Anglikan Robert Inas u l-Kanċillier tal-Pro Katedral ta' San Pawl Reverend Canon David Wright. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Kristu l-mulej Bata undifen għalina ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilen għal-mulej, ħanajtu bil-ferħ lil-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersu quddiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Għax Alla kbiru l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu ċaċet tal-uljiet, tiegħu l-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Ejjew inqumuh u ninxteħtu quddiemu, għal-kubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għax hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh. La twebsux mux li kontu l-lum tisimaw lenu, la twebsux qalbkom f'qalb veribaħ, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u tentawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jingħat qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux, għalhekk lift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej bata u ndifen għalina ejjew nadurawh. Kristu sidna u sid is-sema, Salvatur ħanin tad-dinja, bis-salib li ħadd għalina mill-irbit tan-mewt ħallejtna. Nitolbuk biex tibqa' dejjem tħares fina d-doni u l-grazzi li xerrit fuq il-ġnus kollha bil-misteri mqazza tiegħek. Ħarru ġwejjed mingħajr teba li sirt vittma ta' dnubietna, demmek ħaslu natfu l-bishom dawk li ħtart għalik u tqazzu. Kif minn qabrek tqum imsebbaħ, tella s-semma għal dawk li fdejthom, bi prezz ġismek biex għal dejjem ifaħruk u jsaltnu miegħek. Nitolbuk biex flimkien magħhom Ġesu twajjeb tilqa' lilna li minn fost il-popli ħtartna b'saltna mqazza ta' missierek. Amen. Nimtet u norqod minnu fih fis-sliem. Beġibni meta nsejjaħlek, Alla tal-ġustizzja tiegħi. Oħroġni fil-wisa meta nkun imdejjaq, ħenna lija u wisma talbi. Intom nedmin kemm seddumu twebsu qalbkom, għax tħobbu l-fruqa u tfittxu l-gideb. Kunu wafu lil-mulej wera tjieba kbira miegħi, jismani l-mulej meta nsejjaħlu. Tredu bil-biża u la tidinbux, qasbu f'kalkom bil-lejl u isktu. Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu u ittamaw fil-mulej. Ħafna jgħidu min jurina r-risq,
ixxed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Int nissilt lejna f'qalbi, aktar mill-kotra tal-qamħ u l-imbit tagħhom. Nimtet u norqod minnu fih fis-sliem, għax inti waħdek mulej fis-sod edni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nimtet u norqod minnu fih fis-sliem. Fil-kwiet immur nistrieħ. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Jienet lill-mulej inti sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. It-twajbin huma l-kbar f'din l-art, fihom il-għaxqa kollha tiegħi. Lem tagħhom ikattru, dawk li jaħtru Allat oħra. Ma nsawwaqx bħalhom id-dem sagrifiċċju, anqas isimhom ma nsemmi b'xoftejja. Mulej inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żżomm f'idejk xortija. Il-kejl ta' nijart li taxxa, mes nisem tas-sew għal-qalbi. Imbirek lill-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tal-limni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax inti ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Int tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem flemintek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-kwiet immur nistrieħ. Infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej l-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha. Għaxu fuq l-ibħra waqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu. Min għandu jdejh indafu qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għall-fruwa u anqas ma jaħlef bil-qerq. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob. Id-drefgħu bibien infetħu, intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja? U l-mulej setana qawwi, il-mulej qawwi fit-taqbida. Indrefgħu bibien infetħu, intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja? U l-mulej tal-eżerċti, dan hu s-Sultan tal-Glorja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Iddefendi l-kawża tiegħi u fdini. Għatini l-ħajja skont il-weda tiegħek. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, ħajkunna l-biża li waqt li l-weda li nidħlu fil-mistrieħ ta' Alla għada hemm, ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jibqa' lura. Għax aħna wkoll bħalhom irċevejna l-Evanġelju. Imma lilhom ma switilhom xejn il-kelma li semgħu, għax meta semgħuha ma jemnux. Aħna li nemnu nidħlu fil-mistrieħ veru, kif qal hu. Hekk ħlift fil-għadab tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Madankollu l-emil ta' Alla kien mitmum fil-ħolqien tad-dinja, kif jingħad x'imkien fl-Iskrittura fuq is-seba' jum. Strieħ Alla fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu. Imbagħad jingħad ukoll ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Min-naħa l-oħra xi wħud għandhom jidħlu f'dan il-mistrieħ u billi dawk li kienu l-ewwel li ħadu l-bxara tajba
ma daħlux ħtija tal-ebbusija ta' rashom, Alla għamel mill-ġdid jum ieħor, illum. Meta wara ħafna żmien qal b'fom David il-kliem li semmejna, jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Kieku kien Ġożwe li tom il-mistrieħ, Alla ma kienx jitkellem min jum wara dan. Mela għad baqa' mistrieħ tas-sibt għall poplu ta' Alla. Għax min jidħol fil-mistrieħ ta' Alla jistrieħ hu wkoll minn xogħlu, kif Alla strieħ minn tiegħu. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-ebbusija tagħhom. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija, taqta' aktar minn xabla b'żewġ tixfar. Hija tinfet sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu, il-ġogi u l-mudullun, u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħħbi għalih, imma kollox hu miftuħ u mikxuf għal għajnejn Alla li lilu rridu nagħtu kont. Wara li difnu l-mulej, gerbu ġebla kbira fid-daħla tal-qabar, imbagħad issiġillaw il-ġebla u ħallew xi soldati għassa mal-qabar. Il-qassisin il-kbar inġabru għand Pilatu u wara li talbuh ħallew xi soldati għassa mal-qabar. The second reading from an ancient homily on Holy Saturday. Something strange is happening there, in a great silence on earth today, a great silence and stillness. The whole earth keeps silence because the King is asleep. The earth trembled and is still because God has fallen asleep in the flesh, and he has raised up all who've slept ever since the world began. God has died in the flesh, and hell trembles with fear. He has gone to search for our first parent, as for a lost sheep, greatly desiring to visit those who live in darkness and in the shadow of death. He has gone to free from sorrow the captives Adam and Eve, he who is both God and the son of Eve. The Lord approached them bearing the cross, the weapon that had won him the victory. At the sight of him, Adam, the first man he had created, struck his breast in terror and cried out to everyone, "My Lord be with you all." Christ answered him, "And with your spirit." He took him by the hand and raised him up, saying, "Awake, O sleeper, and rise from the dead, and Christ will give you light. I am your God, who for your sake have become your own son. Out of love for you and for your descendants, I have now by my own authority commanded all who are held in bondage to come forth, all who are in darkness to be enlightened, all who are sleeping to arise. I order you, O sleeper, to awake. I did not create you to be held a prisoner in hell. Rise from the dead, for I am the life of the dead. Rise up, work of my hands, you who were created in my image. Rise, let us leave this place, for you are in me, and I am in you. Together we form only one person, and we cannot be separated. For your sake, I, your God, became your son. I, the Lord, took the form of a slave. I, whose home is above the heavens, descended to the earth and beneath the earth.
For your sake, for the sake of man, I became like a man without help, free among the dead. For the sake of you, who left a garden, I was betrayed to the Jews in a garden, and I was crucified in a garden. See, on my face the spittle I received in order to restore you to the life I once breathed into you. See there the marks of the blows I received in order to refashion your warped nature in my image. On my back, see the marks of the scourging I endured to remove the burden of sin that weighs upon your back. See my hands, nailed firmly to a tree, for you who once wickedly stretched out your hands to a tree. I slept on the cross, and a sword pierced my side, for you who slept in paradise and brought forth Eve from your side. My side has sealed the pain in yours. My sleep will rouse you from your sleep in hell. The sword that pierced me has sheathed the sword that was turned against you. Rise, let us leave this place. The enemy led you out of the earthly paradise. I will not restore you to that paradise, but I will enthrone you in heaven. I forbade you the tree that was only a symbol of life. But see, I who am life am now one with you. I appointed cherubim to guard you as slaves are guarded, but now I make them worship you as God. The throne formed by cherubim awaits you, its bearers swift and eager. The bridal chamber is adorned, the banquet is ready, the eternal dwelling places are prepared. The treasure houses of all good things lie open. The kingdom of heaven has been prepared for you from all eternity. Our shepherd, the source of the water of life, has died. The sun was darkened when he passed away, but now man's captor is made captive. This is the day when our Savior broke through the gates of death. He has destroyed the barricades of hell, overthrown the sovereignty of the devil. This is the day when our Savior broke through the gates of death. Nibku norfku l-qum qudiemek o Ġesu feddej ħanin, aħna ħati għal-kol nistqarru aħfer Kristu lil ħatin. Int farrakt tal-għadu s-seta bil-mewt tiegħek fis-salib li b'sinjal ta' twemmin tiegħu kull fidil fuq ġbinu jġib. Rażżan sewwa l-għadu tagħna żommu dejjem minna l-bejt sabiex qatt ma jseħħlu jagħmel ħsara l dawk li b'demmek fdejt. Inti rid minħabba fina tmutu tinżel fart l-imwiet, dejn il-mewt ħallasta lina tajtna l-ħajja tas-smewwiet. Int qatt tiġi bħala mħallef fl-aħħar jum feluq iż-żmien, ġust ikun il-ħaq li tagħmel ħlas ta' għena jew telfien. Fejn jaqmela l-mart ta' ruħna, Kristu sidna biex natuk mal-Missier u mal-Ispirtu seb bħal dejjem u nfaħruk. Amen. Jibkuh bħal min jibki lill-ibnu l-waħdini għax il-mulej ġie maqtul bl-ħtija. Isma' o Alla leħen it-tnejt tiegħi mill-biża' tal-għadu ħares li ħajti. Aħbini mill-konfoffa tal-ħżiena, mit-tixwix ta' dawk li għamlu l-ħażen. Dawk li jsinnu bħal sejf il-sinhom
jitfgħu klibibes bħal vleġeġ. biex mill-moħba jolqtu l-minu bl-ħtija, jolqtuha l-rrida bla biża ta' xejn. Moħħhom sħieħ fil-sib ħażin tagħhom jiftehmu kif jonsbu bil-moħbi u jgħidu min se jarana. Ifittxu l-ħażen, ifasslu pjan maħsub sewwa, min jifhem moħħu qalb il-bniedem. Imma Alla bil-vleġeġ jolqothom, b'daqqa waħda jimtlew kollhom ġrieħi. Minħabba l-sinhom isiru ħerba, kull min jarhom iħarrek rasu. U l-koll jimtlew bil-biża ta' Alla u emilu jxandru u jifmu sewwa kull ma għamel. Jifraħ il-ġust fil-mulej u fih jistkenn, jiftaħru daw kollha ta' qalbhom safja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Jibku bħal min jibki lill-ibnu l-waħdini għax il-mulej ġie maqtul bl-ħtija. Eħlisni mulej minn bib l-imwiet. Jiena sejjer f'nofs il-medda ta' ħajti, nitqiegħed bibien l-imwiet għal bqija ta' snini. Jienet min issa nara l-mulej fart il-ħajjin. Serara bajnejja l-ħadd iżjed minn fost dawk li jagħmlu fid-dinja. Tneħħit li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni bħala rix ta' raj. Kebbibt li ħajti kif jagħmel nissiġ biex jaqta' min-newl. Lejlu nar inti fnejtni. Bqajt ngħajjed sa sbieħ il-jum, bħal il-jun il-mulej kissir li għadmi, lejlu nar inti fnejtni. Bħal ħuttafa mpespes, bħal ħamima nokrob, għajnejja mbikkija jħarsu l-fuq. Inti salvajt li ħajti mill-ħofra tal-qerda, inti xħet wara spallejk ħtijieti kollha. Ma jfaħrukx l-imwiet, anqas il-mewt ma sebħek. Fil-fedeltà tiegħek ma jittamawx aktar dawk li jinżlu fil-qabar. Minu ħaj jirodlok ħajr bħal illum, il-Missier jarraf li l-uliedu il-fedeltà tiegħek. Salvana mulej u aħna ndoqqu ċ-ċetri il-jiem kollha ta' ħajjitna f'dar il-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Eħlisni mulej minn bib l-imwiet. Jien kont mejjet u wara jiena issa ħaj għal dejjem ta' dejjem u għandi jinsabu l-infietaħ tal-mewt u ta' l-art. Faħru l-Alla fit-tempju mqaddes tiegħu, faħruh fil-firxa ta' smewwiet qawwija tiegħu. Faħruh għall-emejjel kbar tiegħu, faħruh għall-kobor tiegħu bla tarf. Faħruh bid-daqq tat-tromba, faħruh bl-arpa u ċ-ċetra. Faħruh bit-tambur u bis-sfin, faħruh bid-daqq tal-kordi u tas-sfafar. Faħruh bid-daqqawi taċ-ċimbali, faħruh bid-damdim taċ-ċimbali. Kull ma jħun nifs ħajfaħħar il-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Jien kont mejjet u wara jiena issa ħaj għal dejjem ta' dejjem u għandi jinsabu l-infietaħ tal-mewt u ta' l-art. Qari mill-ktib tal-profeta Osea. Dan jgħid il-mulej, fid-dwejja tagħhom huma jfittxuni u jgħidu, imxu, ħanerġgħu lura għand il-mulej, għax huwa ċarrat imma se jdewwina u sawwat imma se jorbtilna l-ġrieħi. Wara jumejn jerġa' jagħtina l-ħajja, imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex qudiemu ngħixu. Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, għalhekk Alla ollih sa smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Salvatur tad-dinja salvana, għajna nitolbuk Alla tagħna
li fdejtna bis-salib quddiem tiegħek. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżuru jifdi l-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi b'fomm il-profeti qaddisin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. B'hekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lil Abram missierna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarra fil-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina tal-Alla tagħna li jibatilna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salvatur tad-dinja salvana, għajna nitolbuk Alla tagħna li fdejtna bis-salib quddiem tiegħek. Our Redeemer suffered and was buried for us in order to rise again. With sincere love we adore him, and aware of our needs we cry out, Lord, have mercy on us. Christ our Saviour, your sorrowing mother stood by you at your death and burial. In our sorrows may we share your suffering. Lord, have mercy on us. Christ our Lord, like the seed buried in the ground, you brought forth for us the harvest of grace. May we die to sin and live for God. Lord, have mercy on us. Christ the Good Shepherd, in death you lay hidden from the world. Teach us to love a life hidden with you in the Father. Lord, have mercy on us. Christ the new Adam, you entered the kingdom of death to release all the just since the beginning of the world. May all who lie dead in sin hear your voice and rise to life. Lord, have mercy on us. Christ, Son of the living God, through baptism we were buried with you. Risen also in baptism, may we walk in newness of life. Lord, have mercy on us. Gathering our prayer and praises into one, let us together offer the prayer that Christ himself taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, ibnek il-waħdini daħal fil-qiegħ tal-art minn fejn ħareġ mimli bil-glorja. Atina l-grazzja li kif il-fidili tiegħek jindifnu miegħu fil-ma'mudija, hekk ukoll jersqu lejn il-ħajja ta' dejjem bis-saħħa tal-qawmin tiegħu. U li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej berikna, iħarisna minn kull deni u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Naslu fit-tmiem din il-funzjoni. Il-lejla fit-8 l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi l-liturġija tal-Fġili tal-Għid fil-Konkatedral ta' San Ġwan
fejn bħala Kattoliċi niċċelebraw il-qofol tas-sena liturġika, il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu u r-rebħa tiegħu fuq il-mewt. Il-lejla wkoll għadd ta' persuni adulti se jitgħamdu u jsiru membri ġodda tal-Knisja Kattolika. Din iċ-ċelebrazzjoni se tixxandar fuq TVM News. Inħeġġukom sabiex f'dawn il-jiem qaddisa tattendu tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Tridu tal-Għid fil-parroċċi. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċja tiegħek u f'parroċċji oħra billi żżur il-website ħinijiet.knisja.mt. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.